اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة كذلك ألا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس، ولا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاة الظهر والعصر جميعا بعرفات، فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات، ولم يدخل صلى الله عليه وسلم الموقف إلا بعد الصلاتين. ودو ko darno dem walli fi don do barka Allah yo Allah yurminamo o addan men do o fagara do wonde walli fi do ngo wi no dia e sunna wono non hara on tigi yaltali ka arafa e artugol mina la yakhruju yawma arafata hara o yaltani ñande arafa min mina o iwa mina fi yawgol arafa illa bada tulu'i shamsi na ɓawnangen fuɗi. wala yadkhulu arafat o natoyta arafa illa bada zawali shamsi sina ɓawnangel lijagol e hoore, wa bada salati dhuhri wal asri jami'an ɓaawo juulugol fana e alansara fof non so natoya arafa o juula ɗi bi arafat ka sera arafa ma nder arafa o. fa innahu sallallahu alayhi wa sallam kanko nelaɗo Allah on nazala bi namirata o cippino ka wiyete namira, wa laysat min arafatin ɗon noon na e arafa on jeeya har ka darete ɗon ɓay ka darete ɗon ko arafa o natal ɗon si wona ɓaawo o juulugol julɗe elɗen ɗi noon fana on yalan sara o. yani ɗum ɗo wonande heɓirɗo feere ni no moƴƴi, kono e yewtino wonde joni piiji boyi wawata ko waɗorde noon, sabu honɗum sabu ɗuɗugol hajjiyankoɓe ɓen e tawde joni yimɓe ɓen koye mbaɗɗa teriji ɓe woni e yaade otoje, wona e geloɗi, wona teppe ɓe woni e yaaru. ko ɗum waɗi ndaarete no newori wo si on tigi o hewti o naato e arafa aysi ko bimbi wona ella bal ɓurɓe ɗuurde ɓen fayde ko laylatu arafa ɓe narta arafa hayna yawmu arafa. kono wiiden ɗum bonnata. wa min assunnati no jaa e sunna kadi alla yusalliya baynahuma shay'an, nde on tigi juulata hakkunde julɗel ɗen ɗiɗi hay hunde, hakkunde fana on e alansara on ka arafa ko yo gaynu fana on tuma watta ɗon alansara on, ko noon hakkunde futuro on e geeƴe on so artoy ka musdalifa ɗon kadi so juuli futuro ko salmin futuro tuma watta geeƴe wona yo naafu few, sabu nalaɗo ko noon gerduno. wa an yahtuba al imamu nnasa qabla salati, no jaa e sunna on yo almami o waɗan yimɓe khutba, yo khutum binnu yimɓe ɓen ado julde nde, ɗum ka arafa toon. wa hadihi ihda al khutabi al masnunati fi l hajji, oɗo khutba no jaa e khutbaji sunninaɗi ɗin ka hajju. si waɗama khutba yawmu tarwiya ma jeɗɗi no wiyete jeetati, almami waɗɗo khutba o ɓanginani yimɓe ɓen ñawoji hajjuɗi no moƴƴi. oɗo khutba koye khutbaji watte ɗin ka hajju sunnaji ɗin jeeya. wa thaniyatu khutba ɗimmo أي من الخطب المسنونة خطبة سننات
يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة بعد صلاة الظهر وخطبة مؤلمة موتا ñande jeɗɗi donki ɗum kaka suudu kaaba o wattamo ɓaawo fana on juulama kono ɗum ɗon laysa ma'mulan bihi al an ɗum ɗon alaka e hutorede joni woɗo khutba alaka e waɗede wa thalithatu khutbaji sunnaji ɗi ka hajju ay min al khutab al masnunati no jaa e khutbaji sunninaɗi ɗin yawma nahri ñande boraye ɗum ko ñande julde donki khutba iidi on iidi donki on والرابعة خطبة نيابا يوم النفر الأول كنيند يهوغل أرنونغل يوم النفر الأول نوني نيند سابو إيدي دونكي حوجو ببن den ñande ɓe iwa e mina ɓe arta makka aray hajju ko gasnu neɓoɓe ɓen ɓe wona ha ñande sappo e tati kono ɗi fof allah wi ko on tigi waɗ ɗon wo haray fala isma alayhi wala bakkatu ɗiɗo khutbaji nayi khutub binnete e nder hajju ngu harana khutba juma وفي الحديث نو حديث جابر بن عبد الله في اللني موجود له نو ان مكو سنن وآداب نو ان مكو سناجي انيديجي في حجه منها مجاهد سناجي انيديجي ان يجعل الذاهب الى الموقف عند فراغه من الصلاتين konde yahowo ka dareteɗon ka arafa o waɗugol yahugol ka daroyteɗon ɓaawo o gaynugol julɗel ɓe ɗiɗi fana on yalan sarawo no jeeya sunnaji ɗin wa an yaqifa fi arafati rakiban afdal nde on tigi daroto ka arafa haraymo waɗɗi ko ɗum ɓuri moƴƴude si tawi no newrano wa an yaqifa inda saharati nde on tigi daroy to ka pete ɗon ko jabalur rahma ley jabalur rahma inda mawqifi nabii sallllahu alayhi wa sallam ka nelaɗo darine ɗon ka darorde nelaɗo aw gariba min huma o daro ka ɓatti ɗon kono ɗum hannde 1,3 million yimɓe si ɓii daroto kan laaɗo darinoɗon fureji ɓuyi sortete ɗon ka ko ɗum waɗi nelaɗo no annduno Allah no andinomo jamma makko nduuɗay o wi ko ɗo mi dari kono ayni nden ɗo fof ko kaka dare na haala ɓuttini kawti wi feere yo daro o yo daro ɗon no jeeya e neediji ɗin ko ari ka hadisi ɗo wa an yaqifa mustaqbila al qiblati nde on tigi daroto ka arafa ɗon tentiri fewndo ka o dowoto ɗon hara mo fewti qibla o to gandi noon mono dari arafa fewti ka qibla suudu kaaba haray ko kamen ko hirnange o fewti kanange mutita ɗo net ɗum waɗi wona nange nge fewtete juule suudu kaaba enen noon suudu kaaba noon no fewnuɗen en ka nange fuɗirta to kono ɓen dow toon kaka nge mutirta ɗo no jeeya e neediji ɗi e sunnaji ɗin wa an yabqa fi l mawqifi hatta taghruba chamsu on tigi heddo arafa ka darete ɗon himo dari ɗon ha nange muta hara o yaltali arafa ha nange muta wa yakunu fi wuqufihi da'iyan lillahi azza wa jalla o wona ka o dari ɗon hara himo toro allah himo du'o rafi'an yadayhi ila sadrihi hara mo towni juuɗe makko ɗen ha feppi ɓernde makko nden beti ni so waɗali dogal ni kono mo addi ɗo ni wa an yadfa ba'da tahaqquqi ghurubi shamsi bisakinati
o duño mana o fokkita o départ ɓaawo hagon innugol goongugol wonde nange muti kono hara koye hoore deejere bisakina doyna bigi baga na wubbugol yaarugol yaadu moko ba yaadu wondundu e needi o annda ndun ɗon yaadu ko yaadu wondundu e dewal ko e nder dewal o woni e wadde wa ya'muru nnasa biha o yamira yimɓe ɓen ɗum kadi yoɓe deeƴu waɗe doyi waɗen doyi waɗen needi jebbiroɗen waɗen needi in kana muta'an si tawi ko ɗoftaɗo tawi so yamiri jaɓete ko jon konngol yo yamiri yimɓe ɓen yoɓe waɗu doyi waɗe needi aɓan ko go wiɗo kon si onti ko ɗoftaɗo ko nananaɗo ko nananaɗo wowlata waɗa batte sina ɗum so woɗi on hey manimi awoni hombo e tetto men nani itta hunduko ma kon yame kono so tawi ko nananaɗo ko karamagojo ma ko lanɗo ma ko kanko woni guidijo yo yamiri yimɓe so yiɓe wubba ɓe hawji ina waɗe doyi waɗe doyi waɗe needi yaare doyi fa ida ata almusdalifata so ari nokkuretene musdalifa nde nazala wa salla almagriba wal ishaa jam'an o cippo ɗon o weera ɗon o juula ɗon futoro e geeƴe o hawtaɗi ka waktu futuɗi geeƴe bi adanin wahidin wa iqamatayn kanje ɗiɗi noon noddinandu wooturu kono darnanduji ɗiɗi noddinandu wooturu noddinte kono o darna futuro on so juuli futuro on o salmini o darna geeƴe ɗen kadi o juula geeƴe ɗen duna an yatatawwa'a baynahuma shay'an min as-salawat ko alda e naafugol hakkunde majji kanji ɗi hay hunde o naafata ɗon hay fof ko yo gaynu futuro on tu o darna geeƴe ɗon o watta geeƴe ɗen noon ko ɗum waɗi ko hadis jaabi o wi walam yusabbih baynahuma o subbo hinaaki hakkunde majje kanji ɗi ko fanda ɗon ko naafugol ko naafaali wa hada aljamu muttafaqun alayhi bayna alulamai ngol rendingol ɗo ma ngol hawtugol ɗo hakkunde fana e alansara ka arafa hakkunde futuro e geeƴe ka musdalifa ɗum ɗo no fottana hakkunde karama koɓɓen fuu wonde ɗi waɓutuji ɗo ko hawteteɗi ko rendinteɗi sellataka on tigi juula fana on o habbo alansara on hatuma waɓutu alansara yoni o juula alansara ma hayso o hewti e futuro on e geeƴe ɗen ka musdalifa ɗum kadi ko ka waɓutu geeƴe juulete ɗo hay hanafiyanko o faala ɗo sappi ko hanafiyankoɓe wiiɓe julɗele ɗen hawtetaki rendintaki hay ɓen no wi ɗo rendinte iɓe ittintini ɗo abou hanifa e jokkuɓe ɗum ɓen kamɓe ɓe inni julɗele ɗiɗi hawtetaki juule fewno goto julde ɓe ko fewno kamɓe rendingol ala ka maɓɓe de sowona ko rendingol mbaadi ɗum woni acca oya waktu ha ka o lannata ɗon juulamo kono hara o lannaali gaynamo juulugol tun tawa oya naati tokka ɗon kadi juula oya mo be ko fewɗo mum juula wontin oya kaka lannode oya kaka fuɗɗode ɓenna jam'u suwari kamɓe ko noon ɓe wiiri rendinirte kono ɓe faldi kono hay kamɓe hoore maɓɓe ɗo hiɓe inni ɗo rendinte oɗo wasi o wi ɗo no fottana hakkunde karama koɗɗum wa innama ihtalafu fi sababihi andu koɓe luutodiri ko sabu honɗum wasi fana e alansara hawtete ka arafa futuro e geeƴe hawtete ka musdalifa ko ɗum ɓe yeddodiri faqila wiyama innahu nusukun wonde ɗum ɗo ko dewal feerewal hertinangal ko hajju jeeya wa qila li annahum musafirun wi'ama ko sabu ɓe rendini toon kamɓe hajjiyankoɓe fana e alansara ɓe rendini ka arafa futuro e geeƴe ɓe rendini ka musdalifa ko ɓay ko ɓe seteɓe
sete joko yo rendi hakkude waktuji ɗi ay as-safar ɓeyni ella on ko yaadu ndum huwa al illa li mashru'iyati al jam'i ɓewi ɓeɗo ngol konngol ɗo inni ko settoyagal ngal ko ɗum woni ella fi lawɗinegol shar'inegol rendingol hakkude ɗe julɗele ɗo wa min as-sunani no jeeya e sunnaji ɗin kadi ko ari kon e o hadis ɗo almabitu bi muzdalifata waalugol ka muzdalifa wa huwa mujma'un ala annahu nusukun ɗum kadi no fottana wonde ɗum ko e dewe hajjul haram ko pellum tosoku ɗon kono fayda pellum ko yittanoma joni fayda andata ko ɗum ko honto woni masharul haram almeme e muzdalifa ko on tigi waali wo so juuli subaka woni ɓatti ka nange fuɗata yo immo daro fewta suudu kaaba o du'o toro Allah moƴƴi faaleji makko o moolo Allah ko huli wal wuqufu indahu min al manasiki argol daro e kumpellun ɗon toro ɗum ko e dewe hajjuɗen jeeya so gayni ɗum summa yadfa'u minhu inda isfari alfajri isfaran balighan o duño noon o iwa ka masharul harami ɗon o départ o fokkitira ɗon fewndo honde tuma e henti tuma fajiri ndi henti hentagol hattugol hentagol feeñugol manata ko haynɗa goɗɗo ko woɗɗi o anday ko kaari ni niwre iwi fes woni weeti hentike fen ko ɗon o fokkitita fi artugol mina fa yaati batna muhassirin aw muhassarin fa yusri'u assayra fihi o ara e nde aynde ɗo wiyete batnu muhassar aw muhassir ari ko joolol ko ilol no luggiti ɗon kañum a luggiti ɓeyna reedu kono andata ɗum hannde wonugol no luggiti kono ɓe waɗi mandeji mum no yaltirɗa gaynuɗa plaquewal ka windi ɗon nihayatu muzdalifa ɗo muzdalifa haddi bidayatu mina ko ɗo mina fuɗɗi ko ɗon bakku muhassir ko ɗon fuɗɗi yahi seeɗa woɗɗa fayda ko ɓeru bugande hayre ɗon kum ɗon tumbum on tigi gunda sino newo siko mbaɗɗa teeri o jogi o asalira moƴƴi fi honɗum ɓawnti ko maccuɗo Allah ko nelaɗo waɗi wo ko ɗum yo waɗ ɗum taw tefo lanndo ko fiyon o wi mo addi ellam o wi li kanno ɗon wondiɓe mawɗi ɗin ɓe anndun ko abrahata e kono mum ngun ɓay ɓe ari ko ɗon ɓe weeduno ka wadi muhassar o gundiɗo mo feƴƴi joni yo ar ha hewta jamararu sakkitino ɗum jamaratu agaba so ari ɗon nasala bi batni lwadi o cippora ka ayn ka ɗuma ka joolol ngol ɓuri joltirde ɗon on tumatino warama ha o bugo jamara ndum bi sabi hasayatin o bugo ndukkaaƴe jeɗɗi kullu hasatin hayre be hayre ka habbati albaqillah no wawi wano e abbere wano foɗɗere fuul e ñebbe albaqillah ñebbe ay al fuul ko kaaƴoy to sokoy kaaƴoy wano hayre lance fota ñebbere yukabbiru maa kulli hasatin o habbira wondude hayre nde o bugotoɓe nde ɓe o innayi allahu akbar no bugonde
no moƴƴi aranere nden o wattora bisimillahi taw ay hunde ane fuɗɗoto wo so tawi no mari no jogii soobe yo wi bisimillahi so fuɗɗo o nottotoyni bisimillahi allahu akbar joni ande kadi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ha timma laabi jeeɗi ɗaɓalngol konngol ɗo fayde ko ngol ɗaɓɓa ma bugagol hayre ko maccininagol to goɗo tigi tigi on o allahu akbar ɗum ɗon woni tigi tigi on woni muso ko ثم أنتم سوغير بوغا كادي جدي ينصرف بعد ذلك إلى النهر وفرلتو ويهانون في بوراغون غول جوني هيرسوي غول نون سيكو لايا ما سيكو نيل داري ما سيكو هدية التمتع وانو ماكو إيران هاري نو إما هيرسو غول دم ويا هيرسو غول دوم وينهارو وبورو نهارو ko boragol ɗum ko ngeloba kañum na e wallina hirsire ni laaɓi kañum koyo tufe ɗo wippite tufe ɗo kadi wippite hara e mbadari mba tonga o yaha o waɗa ɗum siko marɗo siko dambol on to hirsa kadi yaw hirsa dambol ko en kana indahu hadiyum so tawi mo mari neldari hadiya so gayni ɗum summa yahliqu ba'da nahrihi refti o fembo no ɓaawo o hirsoyi o borike on tumati o fembo summa yarjiu ila makkata refti o yiltito noon o arta makka fa yatuufa tawafa al ifadati o wangango wancinorgo en jantinoke ko honɗum ngo wira wancinagol o tawde hajjiyankoɓe ɓe daɓɓitoy to ɓe wiya mina tawa ɓe waɗi asikka e molloɗe ndiyam so ɓe hewti ka suudu ka ɓe fuɗɗi ke tarade asikka e joni ko ndiyam e barage accitaɗan tawa no waɗi ɗo gayka so ɗan ari ɗan untike taw ɗan tarodire ha hewa noon ɗan feƴƴa ko noon fof ko noon wayi ɓe nandi noon ɓe inni ko wangago wanjorgo ɗum ɗo fof ko ñande sappo wonni wa huwa alladi yuqalu lahu tawafu ziyara ko ngon wangago ɗon kadi woni ko wiyete wangago juuragol wangago juuragol ko noon waɗi innama ko juuragol hari o wayri makka suudu kaaba no wari o wayri o yaltino ñande jeetati o yahi mina jeenayi imo arafa ñande sappo o arti mina o buggike o fembike o buggike o hirsi o fembike joni noon yomi yaami ƴewtoyo suudu kaaba yaami juuroyondu ɓay ko yahu tun kadi waɗa ɗum noon o arta kadi fayimmina andi ko waysi ko juuroyagol ɓeyna wangago juuragol de ko yo immo mina o ara o wangago ɗon tun na e luttu makka ɗon diretti koyo hootu kadi mina fayi hingo wiye tawaful hajji wangago hajju mum ɓay gonɗon ko bee hajjiyanko jon wangongo wa min ba'dihi ɓaawo waggol ɗum ɗo yahillu lahu kullu ma hurrima alayhi bil ihrami haray daganike mo kala ko harminanomo sabu harminago hajju ngo kala ko harminno e makko fi harminangol hajju haray dagike ɗo wi hatta wat'i nisa hay yiidugol e sonnajo muɗum si mo sanni sonnajo makko on hay ɗum hara no daganimo mana muɗum si on tigi no wondi e sonna mo ɓe yewoyi mina ɓaawo ɓe bugagol jamratul agaba o fembike kanko sonnajo on taƴi hoore morɗi on principal hajju on gasi wa amma ida rama jamrat al aqabati amma so bukkendu jamararu walam yatuf hada tawafa o wangaki ngo wangango ɗo tawafu ifada on fa innahu yahillu lahu kullu shay'in ma ada nisaa
haray daganike mo piiji ɗin fof wona sonnajo so ari ñande sappo o yi Muzdalifa o ari Mina o bugoyke jamarara nun kaaƴe ɗen jiɗɗi simo mari ko hirsete o hirsoyi o fembike kono o yahaali Makka o wangoyi ɗo daganike mo ɓornagol coñci ño'aaɗi daganike mo waggol wujagol parfum daganike mo pennitagol daganike mo waañugol ko lutti daganaki mo o sonnajo ha o wangoyi o suudu ka hada huwa hadiyu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fi hajjihi ko ɗum ɗo woni peewal nelaaɗo ngal mana ko ɗum woni sunna nelaaɗo on sallllahu alih wa sallam ka hajju makko ko ni o gerduno wal aati bihi mu'taqidun bihi sallllahu alih wa sallam wa mumtathilun li qawlihi sallllahu alih wa sallam khudhu anni manasikakum wa hajjuhu sahihun mo addi ɗum ɗo ko ko sifa ɗo tawa himo mugutadin bihi tawa himo ñentini nelaaɗo on sallah sallam e ɗe ɗo golle himo jogiti konngol nelaaɗo ka nelaaɗo maaki hudu anni manasikakum ƴette e an dewe mon hajjuɗen o waɗiri noon o wi wa hajjuhu sahih ala hajju makko ngol no selli yalli jaɓama ko allahni la yalzamu min sihhati alqabul wona dewal sellungal wo woni jaɓangal mo sella fes kono hara allah jaɓama ma hara yiigono nder toon ma no woodi toon ella hum waɗu kun ɗon allah salori jaɓude kono enen ko feeñi kon so chartiji ɗin fof timmi farillaji ɗin e sunnaji ɗin fof timmi e wiyay hajju mum selli nahkumu alayhi bisihha hukmu lwadi wa ilayka تفصيل هذه الأعمال وبيان آراء العلماء ومذهب كل منهم في كل عمل من أعمال الحج وإليك تفصيل هذه الأعمال أو يتلوه أي خذ إليك اسم فعل كا في نهات في بصريون أو كوفيون كانوا فايدا ko gollitirte ɗum ɗo ta'bir sahafi ko expression fayda journaliste ilayka al-anba kono fuqaha wal ulama la yastamiluna hada خذ مثلا خذ تفصيل أو هذه تفاصيل الأعمال والآراء وما في كذا kono o faandi ɗo almimi kanko wiiɗo awa ƴettu fense ɗi golleji watteɗi ka hajju e ɓangingol pehe karama ko ɓen haɗa ɓe luutodiri woɓɓen ɗum ɗo ko sunna woɓɓe inna ko wajib wa madhaba kulli minhum e laawol gooto kala e maɓɓe ɗum ɗon ɓanginte fi kulli amalin kala golle min amali lhajji e golleji hajju ɗin joni o addanima jumla on taw non laaɗo gerdunono ɗo o sendalta o wi ɗum ɗo ino ko sunnaji ɗin ɗo ko feere farillaji ɗin ko feere arkanuji ɗin ko feere mahduratu ko feere ɗum ɗo ko feere joni nomo fara détail de noon gootu ka détail toon karama koɓɓe nokkeeli goo masalaji gora konnguli maɓɓe ɗum serti o wi heɗo ɗum ɗo ƴettu ɗum ɗo jogora ƴakkirɗe mo feññinandemo o fuɗɗori taw almawaqit nokkuuji waƙintinnaadi ɗin
ko wagontina ko happa ɓorde ɗo heɓi ɗo no wawi hara ko nokkure no wawi hara ko fewndo bimbi ha kikiɗe ko migat zaman ɓorde ɗo ha yataya ko migat makani ko happa o wi almawaqit jam'u miqatin mawaqit ko buy gotun kun ko miqat wiyete wano mawa'id e mi'ad mawa'id fodoreji mi'ad fodore وهي مواقيت زمانية ومواقيت زمانية ومواقيت مكانية إذا حبادي كزمن حبادي كنقولي المواقيت الزمانية ميقات زمان دين هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها إن الميقات الزماني ووقتوجي fewndooji ɗi tawata hay huunde e golleeji hajjuɗin sellata sina e nder mum e nder on fewndo ɗon on zabanu ɗon wa gadi bayyanaha llahu taala gomɗi allahu ɓanginii ɗin ɗon fi qawli ka konngol makko ka o wii yasalunaka ani l ahillati qul hiya mawaqitu linnasi walhajj hiɓe landoma fii darorɗe lewru honno lewru ndu darorta daragol lewru ndu ko honɗum firi mo wi daragol lewru ndun ɗe darorɗe lewru ko ɗum woni zamanuji ko eɓɓana yimɓe ɓen ko ɗon kadi hajjungu eɓɓa sa yi no wiye joni kaari heeɓi hitande ma heeɓi lebbi ha sabakari ma heeɓi duuɓi ha sabakari ko ɓay zamanu no happa tina ɗum yaha yahuɗi sabu no ñallal ngal kan a wata sendide hakkude hanke hannde no nangue fuɗirta nge muta noon ko gootum kono koko lima waga Allah subahana taala o wii alhajju ashhurum ma'lumat o wi hajju ko e nder lebbi anndaɗi ko e nder ɗin noon waɗete fewno ɗo ni ni ko e nder lebbi hajju ɗin wonɗe ay waqtu amali lhajji ashhuru malumatun waqtu golleji hajju ɗin ɗum ko lebbi anndaɗi wal ulama'u mujmi'una karama koɓɓen no fottani ala anna al murada bi ashhuri lhajji wonde ko muuya ko faanda lebbi hajju ɗin ko ɗiɗo shawwal ko juldandu wa zulqa'da e saboru donki ɓe fottan ɗiɗo ko e lebbi hajju ɗin jeeya wahtalafu fi dhil hijjati ɓe luutodiri e donkin o hal huwa bi kamilihi min ashhuri lhajji ene donkin fof ko e lebbi hajju ɗin jeeya aw ashru minhu ka ko sappo donkin arana on woni e lebbi hajju ɗin ɓorde ñande sappo e goo lebbi hajju yalti on wonoyi hunde wonde goo ɓe yeddodiri honɗum addi yeddodiral ngal ñande sappo e go'o mo harmini nde ñande hajju inni labbayka allahumma hajjan wala hajju eden a wona ka lebbi hajju jeeya wiiɓe naaka lebbi hajju jeeya ɓorde sappo e goo ɓorde ñande sappo heɓi yeeso toon ko ɗo ɓe ndaari ko waɗi hajju ngu on tigi fuɗɗata ko ɗon hajju wiiɓe ɗin ɗon ko e lebbi balɗe noogay luttuɗen kadi ko e lebbi hajjuɗen jeeya ɓenni ñande sappo e goo hajji hankojo ne jogii golle hajjuɗe o watta bugagol jamaraji ɗin tati ñande sappo e ɗiɗi men ñande sappo e tati men wangagol wangago hajju ngun no waɗo e ɗum jamaraje ɗen no bugeɗe idan ko en lebbi hajjuɗe lannaɗe pise golle hajjuɗen no waɗede ha joni tawi ndaren ko no wi kanko
فذهب ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحمد إلى الثاني. هون الثاني wonde ko sappo donki on tum jeya e lebbi hajjuɗi ɗum ɗo Abdullah ibn Umar ko ɗum wi, Abdullah ibn Abbas ko ɗum wi, Abdullah ibn Mas'ud ko ɗum wi, hanafiyankoɓɓen ko ɗum wi, shafiyankoɓɓen ko ɗum wi, imam ahmad hanbaliyankoɓɓen ko ɗum mbiwi. wa dhahaba maliku ila al awwal, imam malik yahi ka aranu wonde donki fop koye lebbi hajju jeeya. wa rajjahahu ibnu hazmin, ibnu hazmi wi ko ɗon ɗon jiccini konngol malik ngol. kono imam malik anga wonda sahabajo hay goto, ɓeɗano mari sahabaɓe tato. fa qala o wi kanko ibnu hazm, qala taala allah towɗo wi alhajju ashhurum ma'lumatu, hajju allah wi hajju ko lebbi andade. wala yutlabu ala shahrayni wa ba'di akhiri ashhurin wa ba'di akhiri ashhurin. o wi ɗum ɗo wigol lebbi ɗum wi'atake fi lebbi ɗiɗi tun e yoga e nduya lewru, yoga e mayru, ma lebbi ɗiɗi e feccere wiyatake lebbi. ɓay o addi jam wonde ko ɓuri fanɗude kon e on alhaali ɗon ko tati, par ce que arabu ɓe jogii tasniya, sinan tun alhajju shahrani ma'lumani harano gasa, kono ɓay tun ashhurun lebbi. o wi wa aidan kadi fayin e dali maɓɓe on fa inna ramya aljimari, tabiti wonde bugagol jamaraje ɗen ɗe tati non hara e nder ñallal gotal. wa huwa min amali lhajji, ɗum koye golleji hajji ɗin jeeya. yu'mal ɗum no golle yawmu thalith ashar min dhil hijja, ɗum no waɗe ñande 13 dhul hijja, waɗe ñande 11 e 10 wa tawafu lifadati, wo wangango wantinorgo. wa huwa min fara'id lhajji, golle donkin on fuu ha nduma mawngo ngon ka hajju, wangango hajju ngon no waɗe ñande nogay donki, ñande nogay e joyi, ñande nogay e jeetati, ñande nogay e jeenayi, ɗon yeddodiraɗe. idan koye ɓayi golle hajjuɗen watte ɗon koye lebbi hajjuɗi jeeya. fa sahha annaha 3 ashhurin, o wi selli wonde ɗi lebbi hajju ko lebbi tati dembele timmuɗe. wa samaratu khilaf, dinɗe luutodiral ngal tadhar no feeña fima waqa min amali lhajji ba'da nahri, fi ko yano ko waɗoyi kon e golleji hajju ɓaawo ñande julde, ɓaawo boragol. faman qala mo wi inna dhal hijjati kullahu, wonde dhul hijja ndu fof mayru, min al waqti ko e waktu hajju jeeya. qala oya lam yalzamhu damu ta'khiri, waɗɗata ko on tigi nennude ɗum ɗon ƴiiƴan, sabu lundagol nenna ko hanano ka nennede ha feƴƴita. wa man qala laysa illa al ashru minhu, mo inni e lebbi hajju ɗin ala sina beru ha 10 e donkin on 10 on pette. qala o wiya yalzamuhu damu ta'khiri, o wiya hara eno waɗɗi on tigi e hibbugol ƴiiƴan sabu ko o nenni ko. be mana golleji hajju mi andali ko o faandi ɗo golleji hajju nennotoɗi
ha sappo arano on e donkin feƴƴa on tigi waɗoyamo yeeso to awan hon allahumma sina hara joni wono bugagol jamaratul agaba on jamaratul agaba ko ñande sappo donkin duwa bugeego so on tigi nenni o bugaki ñande sappo masalan wacci ha ñande sappo e tati o bugoyke si en wi'i ñande sappo e tati kadi ko e lebbi hajjuɗi jeeya ha joni ko e nder wagutu on o feƴƴinali wagutu on no wawi wamo juuli fana e 16 heures wagutu suɓaɗo on feƴƴali o juulali mo ka fuɗɗode makko heɓi baraji juulugol waktu on ka o naati ɗum tun kono o accali waktu o yalti mo inni keerol ngol ko ñande sappo donki si sappo donki yoni lebbi hajjulal ni ko o waɗano kon ɓa aɗa ɗum ɗon si o wi o waɗoyay ɗum yeeso ton haray o lundike no waɗɗimo hirsugol dammol o wi ko ɗo samatu khilafa on ko ɗo woni ko yaltiti kono samara on fayda ɗuuɗa ko waɗi fayda golleji hajji ɗi fof ɗi watte ɗon e balɗe sappo e tati ɗen timmude o mo acci konngol goo tammol woɓɓe inni ha sappo e tati mayru koye lebbi hajju ɗin jeeya kallannata ko ñande sappo e nayi mayru wadde sappo e nayi mayru mi heɓi tonin toon lebbi hajju lanni ɓewtika frontiére lanni fes ɓen ɗon ɓe inni sappo e goo sappo e ɗi sappo e tati ɓay golleji hajju ɗin no waɗede ɗon ɗum ɗon ko e lebbi hajju ɗin jeeya kono ko ɗon e frontiére on ñande sappo e nayi hara e lanni lebbi hajju lanni hannde kadi amma يعني ابتداء لا يبتدأ الحج بعد 10 ذي الهجرة لو كان سكي ولا ñande sappo e goo donki nden ñande goɗɗo inna labbayka allahumma hajja allah mi annike wagol hajju o yimmo o yaha mina o yaha o ya arafa ñande sappo e goo ma sappo e ɗiɗi o arta Muzdalifa tawi fof no henti goto ala to haray ɗon ɗon sellata few ibtida istimraran ko jokkodirgol hi si on tigi fuɗɗinoke o anninoke fi hajju ngu aroy ha ɗon haysi o nenni piiji goo wiide won tawaful al ifada on mo o accimo ha ñande sappo e joyi sappo e jeego sappo e jeɗɗi sappo e jeetati donki mo wawi wadde ella ala ko waɗi o waɗino ko ɓuri ɗurde kon fof joni ko kontingol el gaida kadi yogbalu istimraran ma la yogbalu ibtida'an no wawi hunde tawa ka fuɗɗode nde jaɓatako kono ka continuité ɓe nanono ɓay ari haɗo joni tettoɗe ala ko wawɗe tawa sa yeytino ɓe mi faala wadde ko non 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 ɗum gasta fes fes non 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 ko ɗum ede yogbalu istimraran wala yogbalu ibtida'an joni si on tigi ari joni e nokkure mo faalama ɗon joni waɗgol place o ene accake mi waɗɗo place joɗɗin ɗo tabu non non yimɓe no ɗo tabu ɗum a yalɗo ko yeeso boutique an o a yalko ɗum kono so yayno place o ari o tawi waɗama foppo o régli fof o moƴƴini fof o waɗi pentiri o waɗi fereji an kadi daari ko waɗɗa e kono ɓay mi waɗi joni he a wonɗo ha ko arta inchallah 2025 ɗon a yiway ɗo no wiyete no jaɓe yo continue kono tawa sikka fuɗɗode jaɓatake ɗo ala kulli golleji hajjuɗi ɗi continue yay ñande sappo e goo donkin e ñande sappo e ɗiɗi ñande sappo e tati wangango hajjungu on tino wawi nennugol ɗon e nder
donki on fof nde hoɓi feere o yaha o wangoyo wona obligatoire ko ñande sappo to mon tigi wangoto en torki allahu subahana taala yo allah faami en dina kam faamu selluɗo o arsi kan kadi gollitirgol ko faamuɗen kon o jaɓana ko onnen gollude kon o newnana en hajjo en windiɓe hajji ɓe yo allah noon ɓe yaha o arsi kaɓe hajju jaɓaɗo alhajjul mabrur faalaɓe yahude ɓen ɓe heɓali feere ɓe yo allah noon ɓe yaha yahunoɓe ɓen kadi yo allah yoɓe yahito kadi laabi bus الله ودعم ملا بناتها بجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. جزاكم الله خير. دم بعلاقة.